Kofi Oduro Jessica enye wiase. Reading ni na so demo. Reading to correction. Reading to tight. Kofi Oduro ye nyatwom. You are not of acquired by attention TV, so until they be pay attention. When pay attention now, be structural. I had the Becana 1 year, not what can be before for baby. I'm free her. It's no pay attention. I bet you they can. I'm mediating plus Anan. I from Mary one among females. 3 good years now they come film and I see ourselves YouTube now. Ghana, I got to say, bed jewel. Yet ha na bia kan de obeka na we aka we obeka kro meka se umframa no kra wo home a na wa home wo islegun a ahwa akwa de won kanipa ho ye ha na Kofi Oduro o se chese wo ye obi na se wutie secular music e fan so match de lucky do bi that lumba ne kwa dem ne ade na wo de heaven gate ne de ya tum wo be gina e kire wa komputer ma heaven for be on party na wi na se wo de heaven won bi the Christo ni de any kwan say we dey utie secular music na e ba hen nkofo bebre akasa ama even peace fm for free papa osubempa e ma ne be cheche nsem wo say dabi entisa ubetumi atie but enye ne hina na abetie wo se bible kwase e wade hina ho kwan ba yini na na fataye nti no betumi ti enwum bia secular ya amachire de boy ya efutuo wom but enye nwum bia satawale ne nwum bu ha enye ebisu ye didi ye no tie na fa bo obra manko be bia me twa ho ba me ba me kofa eye odifo entry ene me angasa be prophet ba ku bia unim me ba me yi ono so akire surprise me twa ho ba yo mo akwa ba be ma de ba ye attention TV so betwa me ho aba mama yenkofa yesofo Richmond any D4 entry back to back D4 back to back Odi yes sir mo akwa ba we yo so apo mu boko and then the wash a t-shirt yeah o peja no corner nka wada ne mahama. Oh, sir, and a bit me so. And you're Mahama. So I see for Mahama. Yeah. Hey, prophet. Yeah. And I'm a gentleman. I'm part of the midnight. Richmond, Fifi, Apikutu. Oh, what I could be sure, but I'm in Tanka. And no dear. And if any ways and now a day. Me fa Asante Infanti and Northern region. Oh, yeah. Oh, for 3 states. Combination. I know 3 states. I saw Benadano. Before Papa Munche and Che, the idea. So me bata do for back to back. Oh, okay. Enche aduma o makwanya beshe penal world chapel ase. Oh, okay. O makwanya. Okay, dini di aba. Ba so da ne ma. Kwanchire ni bibia wo no nsem. Nam si aso ni din aba. But aso na ngasa de enya establish e no anu aga da di ni. So to aso na nso sakra. Come on, non sakra, but don't so e de obe sakra. You so said don aso ni de be ba. Okay, am I first starting through so? Got you. Christoni e fata say utie secular music beat said Daddy Lumba Kofi Antwi Amachi Dede Comfort Kwade Lucky Dube Christoni e ho kwanso apart from gospel no just we untie hwibi gospel kwa utie no awe abonsam bedasi utie secular music I no kire say unko nya mifi ana unko heavy me no be nana to for me obi ampe nana to for no nana to for ready for the currency amen me penom yom papa ansa na mani be fie e be pa akwa bi a wa ba ya so friend kwabena yeah odonyom ya ade a
sɔfo biara pɛ ɔdɔ sɛ bible no kɔ ɔdɔ ne ka ho ɔdɔ ne kasa fa ho asɛm enti sɛ mikotie ɔdɔ nwuma a na no kyerɛ sɛ menyo sɔfo ana secular music but ɛwɔ mpɛmpɛnsoɔ a wɔsɔ wusu utie nwum ne ɛde eduru ɛna nwum ne bɔ no na nyina ne tie yɛ nwum ne bɔ no tie ɛmboa bible kura ka ɛwɔ sɛnkafoɔ etire nso yi mu dunsia ɔsɛ mɛnyɛ ho ɔtiri ni bebree okay twɛrɛ sɛm na kan yo twɛrɛ sɛm so nyam nam twɛrɛ yɛ ɔsɛ do not be too much over righteousness sɛ bible kura ka na yɛ na akwa no wɔ pɛ so wɔken commentenase maintenance kura me baba mi so asɛm bi wo fi sɛ yɛn hwɛ ade bi wɔ hɔ yɛ de ani esi agrada so sɛ ɔnyɛ sɔfo because of bibia no fi ba but do you think say asɔfo ne ebu so yɛ asɔfo no ɔmo hina na yɛ asɔfo ana ebi mu kura ne agrada ayɛ pɛ wo hwɛ nkyerɛkyerɛ bi ne nyɔma bi ɔmo ka weda se ɛnɛ nkyerɛkyerɛ ni bi aba wotie akyira obusa ho sɛ we so mkɔfa firi hi okay nkyerɛkyerɛ bi aba system ni mu a yɛ trase me trase ana me dwen ho ana na me busa ho sɛ nti nyame bible nkro na ɔmo ɛkya na sɛ ɔmo mom so ɔmo different bible bi ɔmo ayɛ ɔba kyerɛ okay because ɛnɛ nkyerɛkyerɛ na aba ne dɔɔso no do nti me ma we niema busa wa papa ka kyerɛ ma we niema utie do bi ka John 3:16 ɛwɔ de meka ɛwɔ de obi foforo baba beka for God so loved the world and so for God so loved the world obi be kyerɛ different and esa abrofia mo bɔ gospel yi wɔ nyumba ku bia me peparo nka no no bɔ yɛ ɛkasa for ɔdɔ ɛsɛ wotie nyum na nkasa na ɛyɛ Kristo ho dɔ but o de ba ho na mu a ɛkasa for ɔdɔ o de ba ho na mu ɛkasa for ɔdɔ bɛsa ba ho bi prophet yes sir back to back yeah ba shi se mako yeah me ye Kristo ni yeah me timi fie that's right me wo me fufuo that's right me radio da local station yi ba ko se Peace FM for example and na ye mama so and na me ye Kristo ni nti menyama di dede ama me be so ami ntio ama menyama di dede na ye bo me radio so atumi me ndum no ana mentam radio no fan tuntuni baby because ye bo duma no mafam already agopo boni se Kristo ni metie me pese me mama chia metie fo na adofo na ye hwe me odi for back to back obo se my din kakra ma me nchera mpeke action na ma sha ase no wo beti ma kire me enwuma enye wi ase no mo nchera me tisa Kofi Oduro prophet oh sa Kofi Oduro no oni ni boy oye pitiku yeah oye pitiku ba de bi odo so preach Ghana for ye nyaatwe da bi oye pitiku se Kofi Oduro se ochi ewiase nwomo de a ene on na yere menda yeah on na yere menda Kofi Oduro se ochi wiase nwomo a on na yere emenda na yere wo wiase na me ka tiase yeah na yere o den o wiase enti on na yere menda send you na yere no enti me ka che Kofi Oduro se oye peteku enso do dwan homa e na akata no se tai kata ye mono ne se pai dia e de nyina be hu chale na wie hwe ye ka wiase nwuma ene ne wai wiase nwuma ni ba bia ene se konwa Kofi Oduro ne meme sesena so ye wiase ne ye no yeah ono ne popito gina so e wiase ne ye no asema okay mama kai nsema ye Reverend Dr. Isaac Osubempa omo friend no Peace FM na o kan o say ye kan sa dia instrument na e bo no asol dem no di po ye meba me pese me kira de ntu you so you wiase nyo me pese me kira me enti me kas Kofi Oduro se ono o chi wiase nwumu a me pese me chance na yiri wo wiase ono ne menda kawa okojina so dem mu e de share na yiri yes I do me pese me ka che Kofi Oduro se
ne obo kawan ma no koto store e pepa ho e koto ho no ti ko ye kawan ko na witu na no o da bi men go bo oni oba koda abonte aso be manufacture kawan oh okay Bible so aka chese se wo kan Genesis oni oba da besi tikura mo da so no efin akamu wa akunwa kro be tran so wa be tran so bi ni wo di fin aka ho e se fansuo ne tware wo ho eti Kofi Oduro patem se sika okoyi wo bang no opache ni nyina ya ho temfo sika na secular music for no patapa ni say ni sika da ho shata wale miame boy ni sika eda ho eda bank ho me pacho Kwame Yuji ni sika eda ho sa kodie mu nyina sa kodie ni sika eda bank ho ebuka sa kodie de koto ha na Kofi Oduro smart thank you kama na yiye no de ma thank you ko tira Kofi Oduro oye peteku na dan ho ma na eden ena kata no Kofi Oduro ne yire nua aduane wo sere ba mu dia abofu na difi suro bra no me wira fi okay am say Joel chapter 3 no but that was now was ne yaton ya mrante ya de agensa so bo hwese etisa na hwese etisa ma me na me kotu wrong was yaton ya mrante no ane ya de ya maba so agisika Yamrante ya toma mo dwaman. Ne yamrante no so adan agensa. Na makro na ni nyeden. Anyam nti atiwi ase. Wo kan ko so ase ne mun si abonten so nyimani. What dey say? Enti ade bia Kofi Oduro peso kacha Ghana for the say. Me pese Kofi Oduro ba abonten so ne oni asase so aduane e wi ase. Abofo fe dwani fi soro efam na Kofi Oduro hwa mami ka semi kiro mimi ti wi ase nti ade bia wo wi ase I love it yeah I believe in nature last now ka se ohiri bi sisu ano oyare ayasare yare yekopa Bible say yempe abayo ne nufu twetwa so David ne yemfa ko fam no na ho nya ne hye na ayar samra that is it me pa che ko fa abofo de bi en fa bo yes abayo ne nufu yeden so for we be ho ma me pese o kan kakra ma tie voti ase wan pese e ka odi fojo etremienu yi mu enwotwe thank you osina matonton mo mamenyini mo mrante Ghana ya tonton ye mrante dada enti nipa de ku Kofi Oduro aso den mo ye wiasefo ya tonton mo dada e ma de ku ono ya tonton mo dada enti wiasefo no preach kire mo wonyina heavy Kofi Oduro pese oye 100% oye righteous the uncle soro no ko preach abofo I'm preaching one more hand. but okay say no what am can you mama meba me bana me bana sisi Kofi Oduro me suntina na ne mo mama ma she Yuda imansa ya tonton ye mama so she Yuda fonsa Bible neka enti sa profo na akose mo Kofi Oduro aso dem e no preach mo sakramadi repent se Kofi Oduro anko soro anko preach abofo dia onyin tum se obi ti se ko dwan twetwum e gospel first yesua obi bo reggae yes say am nsamnyum e wi fonum but let me tell you me who come came se sia see this am bo e reggae because all of them are gospel who mo try no e wi smokers so Kofi Oduro pa so otie ne yawan otie reggae na otie ne yawan na so obi ho gospel oh make it kaba Kofi Oduro or part say about any see brother Sami so I curse you uye yeah I first brother Sami cause no friend brother Sami I got to plane ticket over 10,000 they tell brother Sami bought from 20,000 Kofi Oduro me person me catch say Michael Kasem no I pray on the preaching and I pray say hey muntie tie e wi ase ye no yeah won mo de to nyum ye secular music for any yen satam ye aso ye bom eno kra you na say me do ehye munim say wo beti asori a akwamisa for kwa na ebua ma asori thank you come on drums ni ade no instruments no thank you far raise papa thank you and some asori dem na e form to oba enti say Kofi Oduro oye nya atwom Kofi Oduro nya sofo onye difo what was Kofi Oduro to mama prophecy da it's not a prophet
We be say politician. Tina me se me yesusumi nipa. Kofi Oduro ye or ranting pastor. Okay, can I do the BT nipa? Uncle who needed it. Yes. Sir, why a fraud? Kofi Oduro mumi sa so mbra but make check Ghana for nyina say onya de friend fraud dada. Ebro tia bro chire no. Eda adwuma na no ye. What I say? Bible no kra mistakes wom. Yes. Kasha kamera nam. Me se Bible ne asofu mukita mistakes ye dai. Kofi Oduro, your Bible of Tanakh. Bible of Torah. What I say? You different Bible. Teacher's Bible. Wisdom Bible. Bible by the Kofi Oduro. You Hebrew Bible so. Bible by the Kofi Oduro use. Near Google phones, you know, Google tablets. Or per the genuine Bible, you should find a Bible of Tanakh, Bible of Torah, and their Bible. Near a Solomon, we are supposed to do the chin. The Kofi Oduro just has some munu. So, or just only about from Abbas as you do, me pancho. No, so, or say, I don't change the practice or as is. And your own course, no, about phone preaching. And your course on your Nasabo for crab as you be whom mato. Na atatomo hunu fu na atatomo David oyare ye akoda ni nufu jira ho na we David o se mo fanko fam David we David no ho ntono we David me menye David na David asefo David asefo e wo asase so enu ba bia hade wo timi yare ano emre wo ye di ni nufu keke taru si ya wa move. And the scientist class a man who had phone in Tim Hano. Yes. What Tasha Moni check. Thank you. Yeah. And you go field road. Now they bought the talk. And then Sansamono. Maybe you might be penny. Shatali Granny, if you are a day. Well, no, be a day. Stonebwoy. If you kill me today, I'm a hero. If I die today, thank you. If I die today, I am hero. I'm a hero. So what I say? Send them what? Maybe a hero. Shadia lucky to be me. I say, don't mind them. If they are fighting against you, pray over them. Gospel ben the same way. Gospel ben the same way. Kofi Oduro ya jatom. According to gospel. We are to share him. We are to share him. Kofi Oduro. We are who pan fire. Kofi Oduro. Shadia ya Kofi Oduro na. Chiabosom. Oni ile ya issue a. Waji ni wasoro a. Wo sakate wiase nya se chiabosom on free na mabos up. Kofi Oduro me pesa me cut off check camera cut off say to free Ghana. Na kwati se wo space. Kwati se wasoro ho. We are to share him. Bible say no ere wo so gina on hwe ye no ere. Wan hwe ase. Kofi Oduro to share him. Oye na chom. But osha pant. What to me sha pant. Me ba. What ti na wo chop so me. What to me sha pant ko da property so. What good woman would anyway. What to me sha pant to. Now the boat pa. Kofi Oduro get them say. Asori members na egwu no nyina no. Omo nyina na aware. Ebi won pena. On beto collect Kofi Oduro jiska no. Omo tuata Kofi Oduro jiska no. Me so for me say. Me so master them ebi wa oni obema na temperature. Eso to collect na maje. Enye wiase. Kofi Oduro jiska enye wiase. We ni na so demo. We need to collect. We need to tight. Kofi Oduro ye nya chom. Mo me kan no kwancha akwa no. No nya kwashia deden tiatia mu no. Wa tiatia maniti abubu ato sania ye present tiri ho tie no. Ulas. Masa me kan Kofi Oduro nya kwasesem. No be ti say Stonebwoy komra Kofi ko dwantwi no mo nyomo no. Ye de fa twen. Ye de twene. Enyum ya wotu si obo mantia Kofi Oduro pache so obuturi yu sabi no odina. No obi bodem obi bia sore akọ. Ayi bra ne be ma hye ne gire akosu ekoma no. Editor be ye. Obeyi. Editor be ye. Obeyi ana. Okay, boss, but your last words na fan sorry. Mama, papa wa shishi. Wa shishi. Papa ka se me de pa. Binim sofu bi a o hye ansa na okojina pulpit. Yeah. No preach. Yeah. Of high. What we no the come and say ofiu asoro campaign no so na car na enwusi ni gine. It nyame friend. Na we ni kwa hana boy. E ma dross ya
wahye a obu ni sisi pan hwan na ye yɛsɛ China fo nkwara na ye ɔmo mfiri asase we so cars no cry trentre mu no cry no according to investigation no research no ebi wo ho a busum bidin ebi a wo China ho ba ebi a ye ni din e dia to ebi a engine na car bi na bi so it no ye we ask Kofi the mechanic answer nyumtuni kese pa asase so mi wure entimi fini da ene like do ene Bob Marley ewrade fo omo kra efansi alright hana de mo besi yemre no ayemre pa am say ya try gauge but enye some no bi wo ha e di say try gauge no because ye ka say obi kan nsembo ha uhu ni ti hu na o ka say wo tra ho o be kasa san hwa no we ko nya heart attack alright me dey need to flow sana no wait my friend me marry one mama fie me san e dey account attention